Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba Rikal Dinos Doling. Habakran chikla apathai khobor ha kabaide ba kajingkhang linti bat panphai ke kali Assam ki bathmu banwan shishilong. Ulong ba kani kajingni jong kaseng kinongnya kali bankhang linti ki kali Assam kamde kajing sedang nang ni kajila. Hindrei kade kajing sedang ki seng bo peroper napo kajila Assam. Kabakhang linti bat panphai ki kali Meghalaya ki bathmu ban lech Assam. Kumban shukdo kani kajingkhang linti ka kanhun kinongnya kali kade shibanta ban jubab ye kajing pensange ki bana Assam ki kali Meghalaya ki bathmu lejing lech nong ba Guwahati Assam. Haba jubab ikajing kali kabayade bat kajingkta ya kinongnya kali haga kamai kaji kalet kawan. Ulong ba kandan bet kajingkta hendrei kum ki trai jela ki banyak kali da kababanjur ru lada dei kajing yakhi ru kampoi hadu uput ban penjenjar bat pensok sat ikiwei. Shu na kalyang kakenhun kalarai balada ki briu kajela Assam kindang pentut ya kalit kawan kinong Meghalaya kakenhun kamban se ban kendang iki kali Assam ki badon ha kajaka jengok kai ha Meghalaya bat penpai yaki bat omsha shu ru yaki kali Assam ban rung shapo kajela. Halor kata kajing bat kali mo kumtu kumbalai I kumangan ong ilai I ha gebenta ka beide yang tepok jorabat kidehi gitu ki nong ilam ki asan baper nong ti ki babat itu kali ML buat kali private kali turis buat kali sarkaru lai kumtu kila bat angke dan nakal yang jungi pat kinongnya kali kamai ki bedehi nang ni napo try jela napo Shillong ong mai napo ka asan ke bedi napo Shillong hi ngilai mi syakmat kumni mapi mentang i danang ni po krum jong ni jingking damsai banyak bat lani ban pai kalai tikali ba na jela Assam ban numsha ban rum sapo ka Shillong kani kejing kani kejing ya bat kali jungi kamdei kejing ki ke basdang na kalyang jungi kinongnya kali kamai ke jela jungi kumba pi kejing gedon kejing sha jrongti ki kali ki bana po menin mo untuk apa Shillong kidan dak tu de ketuk voice message ko pi wo don we kharu lakren ban ngin le kumtai kali asa kali ML jungi ki bawan la shai si ko mut menta si apa jorabat bat pilai hi kidan ki kali katu ngut ki bala kali katu kali ML jungi gade ki turis kila sha pen mensau ti kila sha pen mong mo ong no ki kali jongki kena kali jungi ngilami syakmat ban penrem lani ban ngin ne kumju kemaru Assam sedang ngiru ngin sedang no bat ini syakmat bat kani kajing anang pihak ni por kani kajing bat kali jungi kamdei ke ban kut tang mentah kanang ngai sedang bat ngin ngai sedang baladang kalong ka bala ali ngi kum kinongnya kali kamai ki banen Shillong na pok jela Meghalaya hi ngin put no tang habor daru kata kadi ka main point ka bangi ni kwa banyai no skmat la kiti sedang ngi ban se banyai kalenti hakaba ngin pensuk pensaing ya ki nongnya kali kamai ki badan ka jela ju niat ni ba baladon kena kita kan kadon kena kita sudah ngelap ni try don ayu try ban kadon em ke kita di ji duk desa ke dina ki na ba di ta halor kata ka jingkeli jong phi ba ong ba kadon ke jingkta nam ta ke jingwan ki turis lani kinong wan nabar ka jela nabar ka state ke jongi kadon baik kata belai kamdan kadon namar ba ong kumangan pan meneh kalong bang ngi ki try jela ki banyak kali nak jela Meghalaya hi kum ngi nongnya kali kamai ke jela jongi hi ke bring trap ngimdei mengi ba pen long hadu kata put pat kum pi menta ngasrai ke Shillong lalangi yai nang ni napo dam site Martin teter kandon kejing duna ha kejing blok try let's see ka Shillong kandon kejing duna kejing blok tin nakal yang kejongi lala kalong ka bala ada kada kitin apo Assam kidang sedang bat bat kali jongi na charis ni tu ngi man si kum ginongnya kali kamai jong ka briu nyo trap hibrok ko ina ke jela Meghalaya hapo kejing yalam jong ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxation ngimban si ban kendang wat ki tourist spot ru ki badana ke jela jungi ban be no napang ikali Assam ban nginum sha ban rung hapo ki tourist spot lani banwan hapo ka jela jungi ngin penkut baik tang hapo border kata kada isu ka bang labu ahmad anta bangin penkut ya kejing kamai jungi tang border kata kada ka kalenti ka ba kiti ki lapen iksai tengi ngi don kam ban beteng ya kata ka jingle jo kini ki nong yalam action ki badina po Assam mangti ada don sisa pada kata ong ki ba penkut na tang border atau kan don gitu ko ya gitu ba kadon bay ya kata belai kamdon kadon tang balong ka kadon ru kendiat mo kejing thut ya kejing le jingwan jong ki briu
jong jela jui nrai kum mga juong na kapor sa kapor kan thut kat nu shibnai arbnai laibnai te kata ka di ka sarkar ka ben klik kan banyak penbaik halor kata ka jingya huri hura kum bangai I menta na kalian ka sarkar haba ka don kum thi ka jing chale ha po asa mang themo ki kali jong Meghalaya jongi mdan hiru na kalian government ban ong ban dan ban kren ne ban ong ba ngin le I ke tigi brio no asam ki ban pen kulmar sno hang thi bawan pendik I kali jong ka jela jongi ban le support goti lani ban le airport kam don na kalian ka sarkar te na kalian ka jong kinong nya kali kamai ka jela jongi ka Meghalaya yang treng bet bangiru ngin sedang ban pen I banginum sya ban rum trat ki kali asam support shalom Cuma nilai I bakal don gaji sa penjat kali ML ate. Sa dia jingti pa ko teli kita lah. halor kata ka jing sya penjat kat kum ki video ki bangi layo apo ki WhatsApp group ki bangi ngidon kum kinong nyalam kum kinong nya kali kamai ka jelang nilai don kum basan ruteli kala don ki kali wat menem step rohang ni kawan gawe kali mau banyak hidu we ujat bendri pat ni di kali ML ni ka kayit adu DSP la shandur ngala ong u bo DSP jong ri phoi pha shandur ban I bi lapat ki te sekwi ki ar ki bangam la ban tep te kat nutli si kala don shpo ka santali mo wat bantang tur hapo jorobar ru kim sha shu menta wat di kali kit marba mardi ibadi kali ML hi kim sha ru kithi ki kisdang ki pen I ki pen ki sedang ban pur ka ding bat ngingi sedang ban pen yo ya ngi sedang ban ya iklinti ka ba ngin yo ya kal benta ka ban ya bahalang bat ngi kinong nya kali kamai ber khoj bat pai ba jong ka jela jungi bat kum ju ka jing trailang bat ki jela pai ba ka jela jungi bat kinong nya kali kamai ki badi na ka jela Meghalaya ka jongi Tapi di gini gaji pensange kali pindang beteng ne. ha kum ba ong mene ngin ya be chakmat ka ka khubor ka bami nang te lagi asam la da kidangnya de stang ngi stang baik ngi kan tu ni baik mo ata Te habe di gini kali ki bawan wa pila pensange kali amno. ngi pen pai be asam ngi pen pai be ikeli bana bar keli bawa nang te keli asam keli ML keli asam private la ni tourist taxi ro ngi pen pai be kala be chati Ai try pidon menong le se habe di sarkar. ka sarkar nong yu sarkar te kayo thia be te na du sedang ban shim ka sarkar hadu menta kidi ki sarkar ki bayo thia kidi ki sarkar ki ba kumno kini ki ba mla ban kudup yo try melup nga try pi hapo jorobat ro mo ha jorobat ki don ki brio jong ga an hang tu ki mla ban nei wat I kali ki ba ki brio na asam kilat khang persya banum sya bandung sapo ka state asam mo nagaleng ka sarkar te kan yo thia be kumni imat ka kwa hi banda yap brio ten dala yap brio te kan sa kendit benriu ne kan sa kendit thia ne kan sa kendit iu ngam tep tamba ka sarkar ka ban beng yo ya ki duk kisuk ya ka jelahi bro ko ngan ala ban ong gumta mo kam dan jing kendit thia do menta meneng ami ina kaleng ki jong ki minister la ni kaleng jong kita ki brio yo bat ya ka an mo ko ong ni boy thau an po sekretariat kim yo I sakmat bakin ong batong ni le I nam ta ki kili pradop snam ji basabat apo jorobat kinang ban sitom ne penjenjar pendik ingi tangi ki kali ML ne ki brio jong ka ki brio jong ka jela jongi bami sakmat ngi ngila ong nakaliang ka jongi bangimdon kan ko jongi hi indai balai bangin sa jam kini ki asam balai ngin sa jam wating himanta wating sarkar asam ku sarkar Meghalaya ya chakmat kat kum ka an ki bapibat kum kinong chincari ka jala ba I jongi ka ri Meghalaya